Tengku Shah Kuala atau yang lebih date ngonan Syekh Abdul Rauf dalam abad ke-17 kagak tulis pada buah kitab. Kitab nyan nakeh Kifayat Al-Muhtajin, Umdat Al-Muhtajin, Ila Suluk Maslak Al-Murfadin, Tanbih Al-Mashi, Mirat Al-Turab, Fi Tasil Ma'rifah Al-Ahkam Al-Asyariyah, Lil Al-Mali Al-Wahab, Tarjuman Al-Mustafid. Tengku Shah Kuala sidro ulama Syik yang sepat kita di dunia. Droneh nyan banyak neh kon ka nemurno narit Arab nebut ngon tafsir Quran, menancit hadis ngon fikih, mantek, filsafat, ilmu bumo, falak, tauhid, riwayat ngon penulis. Namurno cit ilmu tasawuf ngon tarikat. Kebah agama droneh nyan nemurno ba orang cik ne tebedoh ni baknya nejak Mekah. Pontat siran nejak haji terus andudo netinggal hinan harap 20 tahun di Mekah. Tapi kon di Mekah mantong nejak Madinah najak murno ilmu tasawuf yang gurene nakeh khalifah tarikat Syatariyah yang nan ke Ahmad Syashi ngon Maulana Ibrahim. Pajan kagak tulis kitabnya hana sorujan sawub di Syekh Abdul Rauf hana tom netulis tun ngon urang bulan. Bahtat pimenan kitabnya jut kemeneman urut Arab ubi nadaya pasantren lam dunia. Gepute Li Hamdan Budiman dari Shah Kuala, Banda Aceh.